Dahil tolanan, dahil rin kawait, pampag kita rin hiupan na, uipaan, kapakap. Kailangan ng kumain sa matkot labalap. Sa kailangan kiyong kumuyong masan, mas mabiliw ka pa naman siyang rawat. Uipakimain kumuting kaya kiti masan wat. Kelo erpitin nga naman sarawi. Pues sote penay, kelo sote penay lolokong. Ako may ginututre ansyo chorus. Ansyo word sa biltadong kumarang counsel kama Jesus Christ. Saligiti certain ni namin suot kan chorus. Sodra am tatawagan, tiya sa mapatakwa tebang paita certain. Pagka lusa ni lopo pari kit sa malaro ka mamililuste. O koko late. Kumarang counsel kama Jesus Christ. Pagkamukat chorus. Amen. Orla pa na tayo rin patakin rawad ang masa ni Aramas kinkilang Koht rehmw. Aramas kinkilang Koht rehmw. Solang men, Aramas may katan ki solang. Udam modern Christ, baging sensil dare, ansyo chorus. Pui mawiyata solang melel men. Nya tayo bang kotok dahil ipsapal. Kasumuyang try na dahil more. Dapat kita more ki more in Christ. Rimeng dalang kilang. Song taka magdapang uyame Aramas pangkakilang ki Koht rehmw. Kayo atay kosoigan. Atay kosoigan bang kasaleta. Memel kita more yung Koht. Memel Koht iya so na menumen kitayl. Nan episus ilaut limau iridik payo kosoya. Epil soja koneng kumailan kin lokaya suwet. Kaman suwet. De lokaya soja koneng. Apoy mo konengan kumail enkin kaping kalangan and Koht. Kaling kin kaping Koht kalangan yongi. Maglang sa Aramas, paturo sa Aramas rambukat may bangkulasan sa ruyop to'y. Aray, kapkuputoy lo kaya suwat siya na nuray. Regininda, kahit tekin, lo kaya kat makasang palap, limpok. Kayo, mamilig tayo pa kong Koht, upure mga po itareta lang sa chorus. O puksaran masa ni may tame kin pudi isa na nuwatayl, kasi ito tayo na mong yung tayl. Kata suka kita muda solang kay agdala katarway lokaya men soto maukan. Buksara masa ni lokaya suet kaman suet de lokaya soto koneng. Soto koneng song bukat mo yaw ren kita mo yala solang kay. Utan lokaya mau kapag kalangan ng Koht banking sansalta retail ang show Koht pagkatay uya serian Koht kay. Kita limpa kong Koht. O kupuran Koht, may bangkang paitare dahil ansyo chorus, piniyatay kosoigan. Nan maturalaut na mauriti seksulu kosoya. Kumail me solapen samba. Manem namen sol pan sarasang. Sudah mekul ketay pan uyayong po. Nem namen solo en pureng miela. Solar katapen solo, ito me pan mawong. En lektek lawasame armasakan ban triak peseng. Kedai rasong sol lagi. Ni kota ye yang kedai tawiya sol in samba. Atai kosoigan ban mie rangen. Pui Koht me ye ya sol tai. Klang imigarta puksara masa ni malte karyala amai lumin titi kanak mai kapai Israelta. Pui kita pui ngen sarome kat lolo tai. Kosoy magdai wiyawiya manaman. Pag ngayon saraw magkat lolo tayo. Ay ito magdalan wiya talin ta. Koht ang kapay komunita. Aramas bangkan suwati katay la. Tayo 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 pil. Kopre lang lo kaya maso tumawakan. Tayo tayo de metro tayo pil. Iki aramaso. Pupuk saraw masa ni me Koht magkat masa ni me. Iki pe ay talk. Koht ban iki sapol me kan chorus. Ito magdai magkakinta talin kosiya. Koht ang kating kapay komunita. Pwede na ba mo yamit? Malis na niya mabil intang Aramas kansudik dalam Koht pang kating kapay komunita. Kerja bang pulang Aramas.
Anya dai ban kolo met medok dan iki kita sali kita ti pensel di yang nan mat matau suat kailok magdai lan ki kita meniki kartak dalan anak dalan dewia lokaya en karya pues ata lokaya kampil manaman kita porque ngin saro me wawa dai ko soigan ikar men puk saro masri kumante karya irailak mai kapai irailta mie Aramas mendayang ye pastor men mendayang me mie me kola prap ni meu kawai sangat tipson lai tapi songan ime enta tene imen treno pen Aramason motorala mansi tamagar tamawiawi pen Aramason motorala pueki wiya lokayan kerja karena tak sudah anak Thailand wiya lokayan kerja ong raime wiya suwet yang kita kan apa tenen kapai rai ta aku tahu yang semua itu doakan iki ni kota yang kecil, ngan saruya kat lolo kecil, kita uya solen sambage. Abak ngan saruya serban mi lolo kecil, kot pan kat lasan kecil, solan men solu retai. Kecil selabang uya Aramas kay me uya nama. Bagi i mekar yang kami nama kecil, kot ngan saruya kat lolo kecil. Dan mati relaut esek priau silia kuno le silia su kusaya. Hari, kumailan na siya po ni running katay ko Aramas koros utamban pukoki lokaya mal koros merewiyadar merewiyayer po pay na mal ko segan mepan katay kumail ta repan kasadeta amail makalagalte tipa mail amail tipan lang masan wet me crash katimuya nampuk sarawi mamasan yang sabol megaw katay kinarmas biminan rotin tip kan na bimambapot aral kosay udan sa kanan syukuros. Ya kosay yang mama yang sapol me Aramas kau. Ibu kata masani. Kemana ni siapa ni running kate ko ya running kate. Ni running kate ken solang. Pemiak kate kriau bang wiawi nambuk saru kasih yang try. Heu taban umon modern kopungan Christ solang kan. Taban katengki tamek tawa yung Christ niya tayo mamod pong sambawat. Kataikin al kisakis. O kataikin kupurusang kisakis kan kot ket yung talier. Ari pila tal ni running kataik met wajamet. Tapi katengki lo kaya malakan magdabit kuya. Lo kaya masuk ko nang dalam biluyakan. Tapi katengki ren kot. Teman-teman, kita memori yang kot men mesarawi. Kot ketin masa ni kumailin sarawi pengai ime sarawi. Mer sarawi main kot labalap me kot kasih keren. Emen kita mau yair sapol me. Hey, jasang itu wala Christ. Me ina nem makalegal sudah tipe tolul. Ap kita ilan memor ki morin kot ni atai sapung lakang tabil pekmak tabil proto. Buksaro masa ni me Aramas me maumen. Aramas mo mamen mabang puputi pang bagisu abang beliau kasih kerta. Yar memang puputi itu kewiatak si sabung kisah ke puputi itu ko pakitian nan polo ko sudah berangkat kasih kerta. Berkata ini kuburan kotong kita ilan ber. Kot ketin mang ya tai luat kan mieta tai luat. Lau ni ranin yasna me ini nang buksarau me melaren crash kan pa yasna mas. Rai me memorkan pan itu bola pateng rai puputaran nan lah. Anso me ktai pam poeti tip udah pam makalagal ania tami bitana moren utuk ko inta tema kiliman boy utuk ko inta me apni running ya slow ni running nit wala pam yawi taban yung war taban yung ktai war lang me crisis kita sana so tapi wet yer tip kokolate udah bang makalagal kokolate. Aran pukat. Kadapan nanti yang tananan kimur sarawi. Kot ket nan longong mangi. Ya masin tiyo masin ime kecil nanti tananan kimur sarawi. Ya kedin kubure. Mentata mietata luar takan natai. Sote itarakan mereka kuyatap. I kubure tanan bil purto pekmak. Waktai beliau inen lamawe. Mia kosoi mekawiya.
nung seri kalingan riyu kata, Aramas kalingan riyu kata, Mako tatawi ko hindawi ko sa imisto ko na, paano pagmangkirin ko. Der bonsye se kanan udang pagmangkirin ko. Kasi kami ko ya kansi suwatila, kami naramas toror. Obisang suwati kang koros. Magtay kinuyata. Iku puren ko. Tanya nan ki maur makilagil. Pagdaning katay ko, atay ko sa ikan, udang bambil pakitik pa nguyawiyong. Pagpay na mahal ko sa ikan, may pan kating kumail ta, repang kasalita, amal makilagil, amal diban. Atay ko sa ikan. Ini nang kasampal. Wabang kasalita, tanay atay makilagil, atay diban. Dari ko siya may, Christ kasi mamasan niyang sapal may solang ka, sapal may armas ka. Masan may uyan na matu, Isaac kriyaw, iririslisak kuno lesilisak isu. Esu mamasan niyang chorus. Mamasan niyang sapal may ka. Kita na mas chorus ay uya sapal may God. Christ keto, komat kita tipatay kampan lobo. Pagdal chorus nga kumalap. Mi armas ban soik. Mi armas ban rong. Armas ban yak may God. Totoo mo Christ ya dan lobo. Ay ray melukur lang marin God. Kasi mo yung Christ na ray mo, iray mo dan sabon men, iray mo dan uya sabon God seri melalagay. Nan lebih patak. Ilaut isa kwalu irisikri sa keu. Kusaya. Tame ko kusaya ka kolokol te kawela mo. Eri ke utampan tolong wan am kusaygan. Nang Kim James version nan bukan mayok siya. Our words can bring death or life. Words can bring death or life. Talk too much and you will eat everything you say. Kosoy ada kosoy muda kakak, waktu maur temela. Dai pana dai kosoy, dai kosoy kan dai kanian tamu dai kosoy ya. Pertama dai kosoy yang dan awal dai pana tungole. Euran. Kareta niat trial ya sabun men coach seri kai. Kosoy ya metawa mau tamu kosoy ya. Der kiesa na nawo taiga kosoy mesuru mau. Kosoy magadikin kupunan ko tuang trai po. Nan lebih patak law desa kwalu di riseo kosoy ya. Matay kosoy kan bangga kata maur demela. Lang. Pil ma mie sumau yo direkta rem teretai. Baktai pan pilkin kam kamanainda. Oh, ay sumawin suket. Inenen lalaut larang koros. Ay sumaw, ay sumaw, ay sumaw, ay sumaw. Kami liya po kapan. Sudah mau lah sangam sumaw. Kam kamana kos ya make. Han ki sumawin suket. De intalaut. Der kamana. Hida kilang kot. O pekire. En kamau yugala. O kamera le mabang kamau yugala. Apan le sapon baan so. Tanah pang wiyat sa mga tutok. O nguk pa kita. Bagi sabol me kowe. Sabol me seri kowe. Tun makapagil kinekita mo si sumaw kasi miyo manakap men mi sa makalap toto ka wasa. Pwe tanganga paba bangin laki banta. Melan metakyo mimi. Pwe ente ka kuyata. Kolak man sita metakyo lelawa sa. Sumaw yo lel. Pwede ni pen ko siya niya sotan ki sumaw melel metek yumi ay wasat absurd sumaw sumaw pa yang pwede ni men kam kamanaya metane sumaw magnan tamak tayo ko siya manaman kata ter ujung ata makapi sumaw suket ay intalaut sila bisong sumaw yumirem ketenda ay sumaw suket so ang Satan sumaw. Christ ketok komadlan ni lobo bukan kamau talasan ng sumaw kang chorus. Buksara masan ni me, non dipuyakan kamau talar. Sote and Christ ang sumaw. Kating kamau talar. Ni lobo pare ki samalaro.
Keriau, yang memang kasih dia tambah melek kot yang kecil, ATAIL WIEWIAHKAN. ATAIL WIEWIAHKAN memang kasih dia tambah melek kot yang selalu kecil. Nanti itu selalu triau terkisu saya, hapmon me korus, ken wia men kalmangi, ni WIEWIAH mau. Ken pilkin inen o melenan patak. ATAIL WIEWIAHKAN memang kasih yang Aramas, melek kot yang selalu kecil. Tang Paul ko siya na naksilgo lang mumutsong Corinth. Yei kumain me uya night kisinliko me Aramas kin wat ran chorus. Kita uya kisinliko kay manko. Kisinliko kay me Aramas kin kilkilang wat ATAIL more na ran chorus. ATAIL WIEWIAHKAN. Makilang Aramas me bikin san saruyo ila lapil pitoy sang tinanim saruyo rabil toka lang deep. Mereka salita me kot yang rail. Mereka salita me certain me yang rail. Ya kat rai ulan sarau ulan sarau boy. Remeto me kot pangkat nan la boy kinyang meto song ma san sibi sarau. Iyo nim sarau toro paninda. Okay? Bang lang ay potro na nim sarau ya. Pokot pangkat nan lang man sindio, masin na nim sarau yo ku abang ku buray. So, boy kulay suwala mong yung iya. Imen ko lan sarau bukot tene pangkat nan lang man sindio masan iya. O may patako pantalaray, piling ngertar. Yanong pantim patako. Malang. Ito siyang tinanim sa robil. Purlang ay maurin mas. At yung nagpurang kotong katayamet. At ay wiyakan, kasi ang palmo na naman pagtawiya, kasi lugo kayo may Aramas kin wat-watek. Ran chorus. Imakata ng Corinth karyaw lalap, wano, rikpayol, iradidik, aysak payol lili sa kisu. Kot katimasa niyong katayan. Talente patong irai masuk terpuson dengan. Okay, nan esok payo ko siya. Koren karyaw lalot weno redik esok payo lili siya. Eri kumalter kaparang kumailong meso posonakan niya mail totongkan po meso ka kuyawi. Po yatuan me punga kak minminiong me sapung yatuan maray ne kak ewang ne rotorot. Talente miniminiong niya totongkan okay nampukan wayo ko siya. Nambukan wayo nam King James Version ko siya. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Yoke. Maglang nan ansyo bukaw rekin totong ki ko men uyata uya ulul me rabangkem patokare wantu kaniye ko riemen kimi bane yoke. Atadok eutre mempok yata pel pumatuan ang kakuyawi irakin naliali ko way aratok songotre yo ime kot masani kumalte patron mesudo posongan o bilyang wiwiya totongka merekin wiya arai maurin deep kan talente biyang wiya talente rale yang rail yet magdaba wiya ni dem patron rai meminan rodin deep dai witness yung rai masanin god kading kita ilanutan soy krat toru pura pila nanaran rong masano. Ang kita yang patrong ang wira tong kamaruya so. Tip kamaruya so kita sudah nari pilihan patrong. Nan esek lima ko siya. Yatuan Christ o tepil arakak pungki pene mekot tama solang men o me soposun men ira an ki pene. Tama kitail. O armasun me soposun kot men. Tama kita lan ki pene. Kita lan ki kot. Kami orang kot, Israel resoin kot, semua orang kot. Hari ya tu orang yang kak dalam papar ke yang Israel uya tongkang mereka uya. Sudah bung. Esok kono kusia, ya tuan 10% kot, oh tik-tikin ini kan, ini tik-tikin ini kan arkak 4%. Tahu bukti Aramas ni, masih semua kumai uya 10% kot, sarawi kita Aramas uya 10% kot. Pagkita, tamang daw yak 10% kot, pag ngayon saraw yas lolo naman, ano man kitay. Ikitay me ko na nim saraw me karyang nim saraw yata sarawila. Pag kitay me sarawi, kot yas lolo tay, niya dahil part na nim saraw yat, ngayon sarawi, kat lolo tay, kata kitay me wiyata nim saraw yatan sarawila. Maglang sonar mas makin, rugula ng palyo rapin, simok rapin kilang lanim saraw yo.
Pada ni Sarawi yo, ibu zaman Sarawi. Ada semua. Aku kat nalang macam dia mangi. Berapa berapa ska. Ada kilang ni Sarawi boleh metu me. Mai pan ibang kilang ni Sarawi semua bang riala. Pusabung. Kita kata pusar mati. Ya tuan pasien Koht, tik nani ada ini kan tik nani kan arka pas benar. Ya tuan, ngan Sarawi ke Kolonia kita ada ban patrong irai mesti dengan Sarawi irai. Para ko saya bang waksang try ko soy. Arai more bang waksang try more. Ipang wiata ten pasay o koson la irai. Ya tuan 10% Koht o tik nani ini kan arkak pat bene. But ye kita me 10% Koht yeyas tuan pen Koht masani. Ibang wiata 10% o koson la irai. Ibang wiala Koht aral Koht o irai bang wiala ne Aramas. Eseksi ko siya. Hari kau no kajen masani kumalu tampan proyek sang irai o katroror way sang irai. Malter sair megot samin irai. Yamban apali kumail. Ay sumagdabang kotorik tayo lasang iray mesudo poson Koht kan. O memorki morin solang morin Koht milalangi Koht pan susik tayo. Tayo suka namu tayo solang kaya tayo yang ngalang totokan tibo. Kumapalagi me Koht pan susik so de pakai Koht pan mensusik tayo pagkatay wiyata tip na tayo mor. Songa mesudo koneng tayo wiwiyata. Esa kwalu ko siya. Ibang wiala sama mail, o may ibang wiala nursery. Kau no wasala balap ye me mama sen. Ariyan sa magdabang kotorik tayo lasang iray, may sudo poson ka na morki, moren Koht, iyan sa mga Koht pan uyang tayo, may sapul mek tayo. Pagkita may morki, moren Christ. Mor makalagel, mor Sarawi. Nan matu laut isu seksual le kwalu siya. Tu kamau kinuwa mau. Tu ke sekarang kinuwa suet. Tu kamau sudah kak wasuet. Tu ke sekarang sudah kak wa mau. Tail kasang tail tu ke. Maktail memoriam Christ wa tail utambang kasita memoriam Christ. Pagtail memori memoriam Christ. Tu ke wa mau. Tuga mau kasalita wa mau. Tuga suet kasalita wa suet. Tame puksaran mansa ni yong tray. Magdapan siya ki wa ni Rail. Memiminan mauren tipkan. Rabang koto mumen likon sip. Aplalo Rail kidian well. Maglang po katikin may patpatang kita menarmas sa patang kimasan ng Koht imemelel. Wah magdepan tiar kita me utani memelel. Wah na tal mamaw. Pemiya me pilbet patangki masin ko rap. Eu song mere patpatangki. Eu song mere raprapagi. Toto me kak patangki masin Koht. Ab ni imun ran aban salta is me patpatangki masin Koht ni melo is me patpatangki masin Koht ni ligam. Ram bukat pemiya me patpatangki. Tuwe na taypan. Kasi kan ni pulpit ni siyang ganda. Tuwe na taypan ko buwela. Christ ito yang ray batangkan. Tuwe na taypan 90 cent. Loud, cent toto. Apso ito pa kayo re. Patangki Christ. O bisong pamatangkikan ko rin. Christ ito yang. May patangki ka mo kayo. Nan puksarabil masa ni me kitay ye me marain ng samba. Nan matur limao isek paule isek kuno kosoya me. Kitay me uya marain ng samba. Kani mo yo me mipon tolew uta na pa sansal marain ng kani mo. Wag ye mi bon tol. Itaman nan mi sukul na Amerika. Yang boss kit kukulang Las Vegas. May kaysa tog sa Las Vegas ay kailangan marainin kani mo nan lango. Kasi dito mamiyak kani marain new mimimot. Tuwa tayo tayo, alam mo siya biglang marainin ko tayo ang show chorus. Sabi ko siya
So ito may kanisi kata lambo kiyang ban peisin. Nanim. Pag kanisi kata lambo kiyang nantuwa po koros may nanimo rin kaklam marain. Dan marain ki marainin lambo. Nanisya ko ko siya ipiltuan kumail. Amal marain na insansal mo naramaskan. Paren kilang amal wiwiyahkan. O kapikapangakit sa mamail. Makat-kat nanlang. Ang atay wiwiyahkan. Koros may uwang katail. Kali-kali ka maur magtayo min lole, kukurugin kita, magta atay wiwiyahkan pansan sal muray, rabang kilang raban, kalangan ki yung Koht nan lang, maur magtayo laan ki. Pagkatay kasi one maur and marain, kahit one maur and rut. Tama Aramas may kalong kita may uwang maur magtayo lang, tama rabang ka kosuya. Sote, one tayo may maur, mereka sedia magtawi serian marain gay. Kata sudah mereka juga kosia. Bukan tral more memau moral. Anso chorus. Eri mengkar kilai repkot. ATAIL kosoikan o ATAIL WIEWIAHKAN memang kasih kita memelel. Koht ketinia yang kaya. Como yamen mayang rong Hatak potet ranwet, o como men likur lang maran kaon Jesus Christ, o kasamuyong I nanomoy maur, and wiala am kaon o son kamor, akom itawin kapagap and lukwet. Kalanganin komo imain kaon Jesus. Ikamelele o poson, totok makom kachin wiata, nilobuo, pariakit samalaro. Ikamelele, me intamu makalegal na kom kakaredia min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat mangki tip koros me wiayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate solar ayong pengay ap mekor semua itong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang injing dinan, sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen, kit mumutso en Kolonia Assembly of God, pinluklukete, koros, melel irailkan, metungolen ki, ananin palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu tayo wisu o atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilniya pengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain Hansong kau teklok isu ni sotrik ni alemukan. Kalanen kupromail korusyen.